uNkulunkulu akwenze kahle akubusise uphile uphumelele kokwenzayo igama uphasani ngichannel inye ufliki uyakwenza ukubalekile uyakwenza ukufanele kuyaba ukusubscribe kuyabe ke la uya like kuyaba ukuthi uvakashela lama video amaningi eswenzile esikheni sendlule noma ke you become a member le channel siyakuthokozela kakhulu ukuthi ube ilunga le channel siyabonga kakhulu abantu abalandela i channel insuku zonke abachitha isikhathi bebuka ama video uNkulunkulu lonke enikhulise eniphe impumelelo ukubona konke ningasweli lutho empilweni sibheka iphupho njengenjwayelo inamba yami ikhona ungayisebenzisa kuphela kusuka ngo9 ekseni kuya ku6 ntambama ngalo kwa6 akuba ukuthi mina nawe sivumelene inamba yami isebenze kuphela kuma calls hayi ku WhatsApp namhlanje sibheka iphupho lika siyamcela ludidi uthi sawubona pastor ngiyathemba uyaphila kuchaza uphupha ke la inkunzi uyithena ukuthena is to castrate ukuthena ukuphakula thina ngakithi mina ngiphuma eMpumalanga ngakithi siyalisebenzisa igama ukuthena siyalisebenzisa igama ukuphakula usho is to remove the testicles of a bull noma to remove testicles from a bull yabona ukususa amasende enkunzi ukuze ibe inkabi nakuke la esingakusho komunye ke nje kungaba number 1 singathatha njengophawu uma uphupha uphakula enkunzi komunye sokusho ukuthi usuke ezokwazi ukwenza inzuzo ezokwazi ukuthola imali ezokuthola umhlomo lothile kuloko asuke kwenza leso sikhathi leso noma usuke ezophumelela kuloko asuke kwenza umuntu depending ukuthi le size yalawo masende enkunzi angakanani uthola ukuthi isilinganiso leso saliwo umhlomo lo mzuzo leyo mali ayoyithola yoba ngobukhulu balawo masende na asesithi ke thina number 1 uma uphupha inkunzi nje futhi kuba uphawu olubi uma uzoyibona ke la iboshwa amasende lusho uzokuba nenkinga kokwenzayo 2 3 uma uphupha inkunzi uphawu luhleka uma amasende khukhumala ubone ngathi makhulu noma khukhumala lusho ukuthi sikuzothola imali eningi sikuzothola isamba semali sikuzothola yabona inzuzo enkulu kodwa ke ezokwenza ukuthi uhlale ungaphansi kwenkulu encindezi ngenxa yeinkinga ozophinda udibane nazo noma ngenxa yezimbangi zakho number 4 kuyenzeka futhi ububa ke la inkunzi kuba uPaul uhluma uyiphakula inkunzi osuke nje lusuthi usukuzokwazi ukuthobisa umuntu omkhulu nohlonishwayo emkhakheni wakho number 5 kuyenzeka futhi ububa inkunzi isithathe njengoPaul ubike kwesinye isikhathi uma uyiphakula osuke nje selichaza ukuhlambalaza lichaza ukululaza lichaza ukuthela ngehlazo uphinde wehlise omunye isithunzi ngenxa ke yesenzo sakho noma ngesenzo sakho number 6 kuyenzeka futhi sikuthathe njengoPaul ubi futhi uma uyiphakula inkunzi osuke lusho ukuthi usuke uzohlisa umuntu isithunzi wena ngoba ufuna ukuthobela noma ke singathi thina number 7 suke ungase unqinde omunye umuntu amandla ukuze akuthobele futhi akuhloniphe leli phupho leli lokuphakula futhi lingavela kakhulu kumuntu owesifazane oqeda kufaka indoda yakhe intando lingavele sibone seyiphakula inkunzi kanti yena kade eqeda kufaka indoda umanda ngaphakathi kade eqeda kusebenzisa umuthi othile wokuthobisa indoda yakhe bese livela leliphawu lingavela kumuntu oqeda kudla igqabe ezithile zokuthi esatshwe emsebenzini bemthobela emsebenzini bese yibona iphakula inkunzi usho ukuthi sekuneyigqaba sayisebenzisele senza ukuthi manje labantu emsebenzini abahlonishwa bethobe manje sebezothoba bamthobela imanager yabo so into esingayivezile ukuthi ngavela umuntu onjalo osenza igqabe ezithize zokuthi eswatshe emsebenzini imanager zizwe yena yebona lingavela umuntu wesifazane othanda imithi esebenzela indoda yakhe umuntu siyabonga may God bless you ngakhohlwa kwenza ubalile nokufanele subscribe like become a member yale channel nanokuthi ke inamba isebenza kuphela ekseni ngo9 kuya ku6 ntambama mayisebenza ku WhatsApp siyabonga Kuleva boyo Jesu